Lilian abasomwe eshongozo byeshongoro by'edini n'watebekanise w'ekivuro Rugogoma ari Serena Hotel Kampala 2038 omwaka ogu okukyamura abantu be n'okugira ngo baasa kubona tiketi yawe kurebera mumu orukumiga *165*20# then following instructions bakora bera Lilian nabasa oshashire tiketi yawe bakwereza message ejo niyo kutasiyamu 2038 ekindi tickets abanyambara numbasa kuziya Lilian nabasa boutique ninga ankore pharmacy zone eziri muri Mbarara. Lilian akatanduka kweshongoro mwaka gw'2009 konka kija kumanya munongo mwaka gw'2014 bwanyuma yo kushoza w'ekeshongoro cya Karende yawe noho jine kandi ashoborira bwenche kivura shiro muri Serena Hotel muri Kampala. Omyanya yona eriyo muri Burenje Rwisoba eriyo mu Uganda aho yakinyire mu Kampala kandi nkiya muka jineza ko mu Serena Hotel 1 ndufutandika kweshongora 2009 ngabampura Ajip Motel mpura Serena Hotel nyebuza bakuzoma Ajip nubashaki abakuzoma Serena nubashaki nagira ntumukama ompwere kundu banagizire music y'abantu bakwenda ontwara mu Ajip mukama yachi nkorera Ajip njire mu mirundi ebiri konko guherero cyane 2011 byo kwa mushanju 2024 nkijuza Ajip yijura yaboga ekiroto cyanje cyashikira nagira ntumukama ejo kiroto washikirize ninkushaba oyishirize necha Serena Hotel Kampala mwene ndio muchiroto. Lilian ni mwana wetu wa family, ni mwana wetu mu business kandi tumu sponsoringa kandi ariyo ntumu sponsoringa ahabo kugira ngo na ishongore byeshongoro ya gospel bikuburire njiri kandi bikahumuriza abantu kandi nagezeho no ku mentaringa upcoming gospel artists. Ogwabire nabugana n'abanyamakuru nyumwazi ya New Pearl Hotel agize ngo arone ntebekanisa zo kutwara n'abahagizi b'ababurenge bwizo bakasenta kacendezibweho kandi kuko turya tumwedeza je tumushabira ahaweki ikiriyo kitebekanisa cyo kwa munana concert yo kwa munana 2023 kandi of course nke kanisa tumugende man tumushabira twatanise na team mwe n'abaryaha guno mwana witu kandi mujezi witu natwasa omurimo gwa hanga kandi nimwe natushara kumureba nakwatanisa nimwe mwe n'abaryaha mwe n'umureke twatanise kuko abanyakore bari kugira ngo ngari no kunabisana ahizobe ryo Lilian agize unaje kweshongore byeshongore bibyo nankatoka manya obusyani bwira owakubaruho esho wandebere Yesu nahabwawe akihura amabanja n'ebindi bingi kandi kivure kicakirwa Radio West hamwe na TV West. First of all ni nsima Radio West gamumpure kura mu mweshongozi ne mwihari 0 something dia nabasa akutandika n'ibishongo byebingi nane cyakwasiriye na kakarenda yawe bikaba hits because of Radio West na TV West. So uri mweshongozo ryo music kustamire iza Radio West na TV West music yawe kwateyo then kino yene ku exercise ngecyo kwita patience ni nkuru munonga wano promoting music. Amakuru agasha kwa Aidan Bataringaya.